Selam i pozdravljam, dobro večer. Meni je drago da smo došli do toga da Novi bošnjački pokret pokrene jedan serijal javnih tribina. Večeras ćemo imati tu prvu tribinu. Tema je Pelješački most, uloga i značaj u odnosima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a uvaženi profesor dr. Muri Spahić će biti naš uvodničar. Na početku samo dao bih riječ predsjedniku Novog bošnjačkog pokreta Mirsadu Ćosiću da se obrati i da vam zaželi dobrodošlicu. Hvala lijepo. Dame i gospodo, selam aleikum, dobro večer, dobro nam došli na prvu tribinu Novog bošnjačkog pokreta. Imajući u vidu da je na pomolu disolucija države Bosne i Hercegovine prisutna u svim oblicima, te marginalizacija bošnjačkog naroda kao najbrojnije u Bosni i Hercegovini, uzimajući u obzir kontinuirano negiranje nacionalnog identiteta, kulture, historije i jezika bošnjačkog naroda od velikosrpske i hrvatske politike, provođenje drastične diskriminacije bošnjačkog naroda na dijelu BiH manjeg entiteta, svjedočeći permanentno genocidu nad Bošnjacima od 1992. do 1995. a ujedno veličanju ratnih zločinaca i počinilaca genocida kao heroja, Novi bošnjački pokret je donio strateške ciljeve. Ja večeras ne želim da elaboriram te sve ciljeve, ali ću samo jedan spomenuti, a to je naš cilj i namjera je da okupimo sve poštene, sposobne, stručne, patriotski opredjeljene građane kako bi upravo zaustavili razgradnju naše države i bošnjačkog naroda kao najmnogoljudnijeg i najviše sa najvećom obavezom očuvanja države Bosne i Hercegovine, a ujedno eliminisanju podaničkog mentaliteta koji je itekako prisutan u bošnjačkom narodu. Ja ovaj puta neću puno uzimati učešće u ovome, zamolit ću profesora Muriza Spahića da uzme učešće u ovoj tribini. Samo još bi dodao da će se Novi bošnjački pokret zalagati i boriti za sva prava svih građana u ovoj Bosni i Hercegovini i svih naroda. Toliko i hvala. Profesore, izvolite. Hvala lijepo. Meni je izuzetna čast što me je predsjednik Novog bošnjačkog pokreta pozvao na javnu tribinu da progovorimo o jednoj tematici koja se oslanja na ovo što je on upravo govorio, a to je da je apsolutno većinski narod u Bosni i Hercegovini, to je bošnjački, stalno se mora dokazivati na ovim prostorima da druge države nema, a da druga dva naroda smatraju da još ratni ciljevi nisu zaokruženi, pa ni granice u tom kontekstu i čekaju da vide kako će povući granice. Mi se u tom kontekstu i ne bi trebali da ne budemo zabrinuti i trebamo bditi nad tim. Iz razloga što mi druge države ne imamo. Očito, ova druga dva naroda očito da imaju tu drugu državu, jer se oni svim silama zalažu za svoje matice, ali drugih zemalja. I to je veoma opasno. U ovom kontekstu ja ću vam večeras prezentirati temu koja je veoma aktuelna, ali ona ima dubiozu posljedica koje su date kroz određenje granica u Bosni i Hercegovine prema susjedima i oni nisu nimalo bezazleni. Iz prostog razloga što, iako smo mi pomorska država prema svim međunarodnim kriterijima, nama se to pravo skraćuje i nas uokviravaju
u kontinentalnu zemlju. Kao što su, na primjer, Mađarska, Srbija i neke druge zemlje i naravno većina, veliki broj zemalja u svijetu i koji su na kraju krajeva tu i pomalo hendikepirani. I u tom kontekstu moj naslov, ovo što ste čuli od uvodničara, je malo drugačiji ili drugim riječima on je dedukcijom urađen da pogodi pravi cilj, a to je Pelješki most, granica morskog suvereniteta Bosne i Hercegovine. I ova tema je veoma aktuelna i naravno ja sam u ulozi člana, odnosno potpredsjednika Foruma bošnjačkih intelektualaca, već na ovu temu govorio. Između ostalog sam govorio da se u ove teme moraju uključivati oni koji su duboko ušli u srž problematike o kojoj je riječ, a ova problematika, osim pravnog aspekta, ima i drugi aspekt, a taj drugi aspekt je oceanografski, ili okeanografski, ili okeanološki, kako god hoćete. I u tom kontekstu sam rekao da sam ja 35 godina predavao na odsjeku za geografiju predmet koji se zove okeanografija. I pošto se svi hvale kako su oni stručni, naučni i kako su ušli u srž istraživačkih problema, ja sam ovdje izvršio prezentaciju ove tematike, što ću vama noćas kazati, u prezentaciji i u tom kontekstu, na primjer, drugi slajd se u mene odnosi na ono što sam ja napisao kao univerzitetski profesor. Pa, između ostalog, postoji i ova knjiga koja se zove Okeanografija. Dakle, ove sve knjige su univerzitetske i prošle su recenzije. Ja neću da govorim o srednjoškolskim udžbenicima geografije, o nastavnim planovima i programa geografije koji sam inovirao na odsjeku za geografiju. 2 smjera koja sam osnovao, neću da govorim o nastavnim planovima i programima osnovne i srednje škole iz geografije i udžbenicima i priručnicima koji sam napisao. To je, u ovom slučaju, ja se ne bi ni mogu osjetiti, znači to je veliki broj. Do onoga da sam bio imenovan nekoliko puta u ekspertski tim za dijelove koji se odnose na nastavne programe iz geografije, nacionalnih predmeta, pa onda prostornog i regionalnog planiranja, pa koridor 5C i tako dalje, i sad oko toga ne govorim. Znate zašto ovo govorim? Govorim iz razloga da prvo odgovorim onim koji se fale, a ni zašto, a s druge strane da ovo što vam ja večeras govorim vam iz razloga što sam, da bi napisao jednu knjigu, mora najmanje 20-ak i drugi uzet knjiga, a da ne kažem, ne zna im se broj naučnih radova koji tretiraju okeanografiju. I sad u ovom kontekstu pojam granice, ja ću vam ukratko ovdje saopštiti neke pojedinosti oko toga da se uvedemo u onu srž problema i problematike. Pa u ovom kontekstu, na primjer, pojam granice se tretira u geografiji, i to je pojam koji pripada političkoj geografiji, i označava jedan geografski teritorij koji je omeđen sa crtama ili linijama, koje u geografiji, inače i u običnom govoru, zovemo granicama. I u tom kontekstu granice odvajaju jedne od druge države, geografske teritorije i geografske elemente. A ti elementi su između ostalog prirodni elementi, kao što su, na primjer, resursi koji su obnovljivi, kao što je, na primjer, zrak, voda i tako dalje, ali imate i oni neobnovljivi, to su rudna bogatstva, jer granicom se, to je znači okomita ravan koja prolazi i u dublje horizonte. I u tom kontekstu, ove granice o kojima vam govorim, one su kopnene granice i onda njih dijelimo na 2 osnovne vrste granica, a jedna od njih je ona koja je povučena po planinskim vrhovima i zovu se orografske granice, druge su povučene preko riječnih tokova, najčešće to su rijeke, i onda se one u tom kontekstu nazivaju vodenim granicama ili vodnim granicama, a s obzirom da su to najčešće rijeke, onda ih kažemo da su to potamološke granice. U ovim granicama mi ćemo očito morati se duže zadržavati kako
stvari stoje nerješavanje granica između Bosne i Hercegovine i istočnog i zapadnog susjeda, mi ćemo očito oko ove tematike morati još progovoriti, jer se one neće vrlo brzo riješiti. Ima dosta neuralgičnih tačaka, bar po drugim, po meni nema, jer naše granice su historijske granice još od Berlinskog kongresa, ali drugi smatraju da polažu pažnju na tako određene historijske granice, pa ćemo oko tih granica očito se morati još vraćati. Ja ću ovdje da kažem da postoji osim ovih prirodnih granica, imate i probleme demografskih granica, jer imate razdvajaju granice dva naroda i o tom ćemo neki drugom prilikom govoriti, ali imate i administrativnih granica koje su povučene u dogovoru međunarodnih sila ili međunarodnih država ili međunarodne zajednice, pa kaže po paraleli, po meridijanu i tako dalje. U tom kontekstu najilustrativniji primjer između Sjeverne i Južne Koreje po 38. paraleli. Sad nas se ovdje interesiraju više morske granice. One su povučene po morskoj razini i na način da te morske granice se u ovom kontekstu mogu definirati kao kontinentalne granice, one koje su uz kontinent. Zatim kao otočne granice, poluotočne, i one opet se definiraju na način oplakivanja morske sredine te crte ili srednjeg nivoa mora, pri čemu u ovom kontekstu ove kontinentalne granice dodiruju dio kopna koji se odnosi na kopno, dotične države, a otočne i poluotočne na dijelove kopna koji su nešto izolovaniji ili istureniji u more ili su kao posebno tako situirani kao što su na primjer otoci, ali oni pripadaju određenoj državi. Otoci su veoma bitni kod određivanja ovih granica iz razloga definiranja teritorijalnog mora, iz razloga što se teritorijalno more definira prema kopnu, a ne nikako prema morskoj sredini. I u tom kontekstu mi ćemo u ovom govoriti o dijelu koji se odnosi na Neum-Klek ili na Bosansko-hercegovačko primorje, kako se to u geografskoj literaturi češće zove, što je i pravilnije, a ne Neum-Klek. Znate, jer je to Bosansko-hercegovačko primorje i ono obuhvata dio kontinentalne obale, onaj dio gdje se nalazi i grad, odnosno turistički centar Neum, ali i onaj dio koji se odnosi na poluotočni dio koji se zove Klek. Između njega postoji zaliv i taj zaliv se zove zaista Neum-Klek. I s druge strane, naravno, imamo još mora koji se odnosi na onaj dio koji je prema jugoistoku, prema Pelješcu, i taj dio je u stvari ponovo kopneni dio poluotoka Kleka i još jedan dio kontinentalnog dijela Bosne i Hercegovine do granice sa Republikom Hrvatskom. Sad ovdje kod ovoga ja ću vam, možda vi nećete ovo zapamtiti, ali bi bilo dobro da se ovdje kaže i zbog elektronskih medija koji ovo prate, da je morfološka granica zaliva Neum-Klek u užem smislu predstavljena obalnom linijom koja se proteže od rta Međet na sjeverozapadu. To vam je kod naselja Klek blizu. I to vam je blizu tamo gdje se hoće da postavi na kopnu onaj stup za most. Zatim prati sjeverozapadnu obalu, odnosno prati kopnenu obalu prema Neumu, sve do Uvale i Jazine. Tamo ko je bio u Neumu, to zna o čemu je riječ, i to je na jugoistoku. Sad, s druge strane, prema poluotoku Pelješcu, priobalni dio poluotoka Kleka proteže se od rta Reb Kleka na sjeverozapadu do Gornje Kleka ili Stražice na jugoistoku. I dakle, taj dio pripada Bosni i Hercegovini. Sad da malo kažemo o ovim morfološkim cjelinama, jer ovim prilikom mi ispravljamo jednu nedorečenost u udžbeničkoj literaturi, posebno geografskoj, jer se u udžbenicima uvijek govori o zalivu Neum-Klek i tamo se govori o dužini morske granice.
zaliva Neum Klek. Pri čemu nije uzet ovaj drugi dio koji se odnosi prema Malom Stonu, dakle kanalu ili zalivu kanalu Malog Stona i prema Pelješcu s druge strane. Jer i taj dio pripada, dakle to je dio kopna koji graniči sa morskom sredinom, pa je u tom slučaju i to primorje. Znači i taj dio. I u tom kontekstu ukupna dužina ove kontinentalne obale u zalivu Neum Klek, dakle od rta Međeda prema Jazinama, Neumu i Jazinama, pa do rta Repa obuhvata dužinu od 19,48 km. Znači 19,5 km, evo jednostavnije je to zapamtiti, da bi to bila ta dužina i to bi bila nekako kopneno poluotočna. S druge strane, dužina otoka obalne linije od rta Repa Kleka do Stražice ili do mjesta gdje Bosna i Hercegovina se dodiruje granicom kopnenom sa susjednom Republikom Hrvatskom, iznosi 10,13 km. Pa je na ovaj način ukupna dužina 29,6 km morske obale Bosne i Hercegovine i Bosansko-hercegovačkog primorja. Dakle, zapamtit ćemo da je ukupna dužina Bosansko-hercegovačkog primorja u dijelu Bosansko-hercegovačkog mora, što bi se kazalo, u zoni Neuma i Kleka, ukupna dužina 29,6 km. U ovom kontekstu, da ovdje još objasnim ovu činjenicu, treba će nam kasnije, kad budemo govorili o razgraničenju, što je po međunarodnim sporazumima tako i određeno. Ukupna, ovaj kanal Neum, ovaj Klek, je širok 880 metara, dužina mu iznosi 7,7 metara, najveća mu je širina 1,3 km i prosječna je 1 km. Ukupna površina je negdje 7,7 km, a prosječna dubina je 22,6 metara. Ako neko hoće te podatke da i čuje i da zna, eto to sam i vam i rekao. Sad ovdje, što bi ja htio vama da pokažem na ovoj karti, ti ćeš kasnije malo vidjeti. Dakle, ovo bi bila ova granica, dakle, kontinentalna granica od Međeda, ovog malog rta, do zaliva Jazine, pa ovo je rep Kleka i ponovo ta granica ide do Stražice, granice sa Republikom Hrvatskom. To je ovaj dio bi bilo pripadalo Bosansko-hercegovačkom primorju. Za sad ovu liniju ne treba gledati jer ćemo o njoj kasnije govoriti jer je ona zapravo sporna i problem kod ovoga razgraničenja. Sad, ovom dijelu pripada, evo ja ću vam malo ovako i okrenuti da možete malo me pratiti, pripadaju i kopneni dijelovi koji se odnose na onaj jugoistočni dio Kleka prema Pelješcu u Malostonskom kanalu. To su dva mala školja. Iako se školju u okeanološkoj literaturi definira kao kopno ili otok u najužem smislu riječi, a mi ovdje govorimo o školjima iz razloga što su posebno ovaj mali školj plavljen visokim vodama, visoke plime. Ali ovdje kod one visoke plime nisu to valovi koji izaziva vjetrovni, nego to su valovi koji su posljedica međuprivlačenja sunca, mjeseca i zemlje. Pa je to zapravo plimski val. Nije tačno i ovo što govore, znate, kaže cunam bio, pa kaže plimski val. Cunam je cunam, to je cunamski talas, a ovo je plimski talas. Znači, te visoke vode potapaju taj mali školj, pa s obzirom da ga potapaju, na njemu nema vegetacije jer je to sve zaslanjeno i onda se on zapravo zove kamenjar, pa se kaže školjevi. A ovaj veliki školj, on je zapravo nešto veći
i iznosi, kako je ovdje već napisano, 7,6 dunuma, ili duluma, kako kažu. Ja. A ovaj mali školj ima površinu od 820 metara kvadratnih. Zašto su oni nama bitni? Općenito. Zato što Hrvati polažu pažnju, ili drugim riječima, polažu suverenitet nad njima. Ovdje se to može vidjeti na ovom snimku satelitskom. Znači ovdje imate, evo vam, ovdje ovo je veliki školj i ovo je ovdje mali školj. Pazite, kada bi u kojem slučaju veliki i mali školj bili u suverenitetu Hrvatske, onda ova cjelokupna obala, to bi bila jugozapadna obala, poluotoka Kleka, bila u sastavu Malostonskog kanala, drugim riječima mora koje pripada Republici Hrvatskoj, i mi ne bi imali tu ni unutrašnjeg mora. Sad ćemo govoriti u vezi toga. Ja. Evo kako oni izgledaju na slikama. Znači ovo je bio ovaj veliki školj i ovo je bio ovdje mali školj. Oba ova školja, zanimljivo je, samo ovdje da vratim, evo vam piše, da prema katastarskim knjigama veliki školj je vlasništvo Božice, Josipa i Tihomira Putice iz Neuma, i to se nalazi u katastarskoj opštini tako obilježeno, pa je OHR nakon 1995. godine, kada se radio između ostalog i katastarski plan Neuma, onda su oni u Neum ukartirali i ovaj dio velikog i malog školja, pri čemu su mali školj označili kao kamenjar, a veliki školj su označili kao zona ispaše. Tako su ga tretirali prema katastarskim knjigama. Ovdje ono što je sad nama bitno, a to je kako se vrši razgraničenje Svjetskog mora. I ovdje na ovoj slici imate gdje je ucrtano da su to unutrašnje ili unutarnje vode, to je neposredni pojas uz kopno, morske vode koja visokim vodama oplahuje taj dio zaliva ili taj dio kontinentalne obale, poluotočne obale. I na toj unutrašnje vode, znači to je usku tu zonu, ono što bi se kazalo zonu koliko iznosi visina plime, nadovezuje se teritorijalno more. Teritorijalno more obuhvata pojas koji je 12 morski ili nautičkih milja daleko od obale. I sad ovdje se postavlja pitanje šta je to, odnosno koliko to iznosi. Jedna morska milja je 1852 metra. Izvedena kao dio luka Meridijanskog kruga, čiji je centralni ugao prema centru zemlje 1 stepen. Pa taj 1 stepen, znači kad proširi se na Meridijanski luk po radijusu zemlje, onda vam iznosi 1852 metra. I to je mjera na moru, u plovidbi, znači morske ili nautičke milje. Znači, ovdje to je 12 nautičkih milja, 12 puta 1852, toliko je to metara. Na to se dovezuje vanjski pojas, 12 nautičkih milja i morskih milja. Znači još, to je ukupno 24. I to se zove, to su teritorijalne vode ili teritorijalne more date državi. Čija, ja. Zatim na to se nadovezuje isključivi ekonomski ili privredni pojas koji iznosi negdje oko 200 morskih milja. I dolazi epikontinentalni pojas u kome je dato mogućnost eksploatacije rudnih mineralnih sirovina iz dna Svjetskog okeana ili mora i onda iza toga nastaje otvoreno more. E sad vratimo se ovdje da imamo šta je ovo. Teritorijalne vode, zatim vanjski pojas teritorijalnih voda, isključivi ekonomski pojas, pa i epikontinentalno more pripada jednoj državi koja ima kopno prema tom dijelu mora. I taj dio, kroz taj dio moguća je plovidba, ali ona mora biti, ta plovidba jeste slobodna plovidba, ali kontrolisana. Šta to znači? Ona ne mora uvijek biti kontrolisana, ali po potrebi može biti kontrolisana. Na drugim riječima može biti
kontrolisati u ovom slučaju svaki dan. A šta to znači? Morate onda biti pod strogim nadzorom obalnih straža, D zemlje, u plovilu bilo šta nosite sa sobom ili s čim plovite. Znači, to je kontrolisana plovidba. I ta kontrolisana plovidba podrazumijeva ograničavajući karakter suvereniteta brodica ili brodova koji tuda plove. Ne mora se uvijek vršiti taj kontrolisani nadzor, ali u pojedinim slučajevima se može vršiti. Drugim riječima, to nije vaše more. Drugim riječima, to je ograničen suverenitet vaš u tom dijelu mora. Otvoreno more je dio morske sredine koji podrazumijeva slobodnu plovidbu, slobodan, dakle, način plovidbe. I to podrazumijeva, između ostalog, sljedeće. Slobodnu plovidbu, slobodno prelijetanje, zatim slobodu polaganja podvodnih kabala i cjevovoda, slobodu izgradnje umjetnih otoka i drugih uređenja, koja dopušta međunarodno pravo i slobodno naučno istraživanje. Znači, to je potpuna sloboda svake zemlje koja ima pristup otvorenom moru. I u ovom kontekstu sad se postavlja pitanja gdje je to naše otvoreno more. Zato sam ja dao morfometrijske karakteristike ili odnose u početku, iz razloga da ovdje kažemo da ovih mjera unutarnjeg mora, unutarnjih voda, unutarnjeg mora, pa vanjskog pojasa, pa zatim ekonomskog pojasa, epikontinentalnog mora, nema takav način izdvojenog na prostoru zaliva Neum-Klek, iz razloga što je njegova ukupna širina 1 km. A ovdje nama treba 24 nautičke milje. Znači, toga prostora nema. S obzirom da to nema, onda se mi oslanjamo na međunarodne dogovore, a međunarodni dogovori su ovdje najvažniji. Međunarodno pravo na slobodnu, znači izlazak na otvoreno more, i ovdje se pozivamo na konvenciju koja je usvojena završnim aktom treće međunarodne konferencije u pravu na more u Baju mjestu, to je na Jamajci, 10. januara 1982. godine, a 1994. godine, 16. decembra, je Republika Hrvatska dala svoj pristanak ili saglasnost na ovu konvenciju koja je usvojena 5.4.1995. godine. U članu 7, stav 6 pomenute konvencije Ujedinjenih naroda, pravo mora definiše da države ne smiju primjenjivati sistem ravnih ili pravih polaznih linija ili crta, tako da zatvori drugu državu od otvorenog mora. Mislim da ste ovo shvatili, a to je da ne bi smjelo biti pravih linija izvučenih da zatvore drugu državu da ne može izaći na otvoreno more. Ona mora biti arhipelaška, dakle ta linija arhipelaška, poluotočna u ovom našem slučaju i otvorena u jednom dijelu. Zašto otvorena? Zato da ta država može da izađe na otvoreno more. U članu 10 konvencije naređuje da se unutrašnje vode u zalivu mogu formirati i nesmetano s njima upravljati samo kada je prisutna jedna država u tom zalivu. Znači, ne smije se. Znači, Republika Hrvatska u ovom konkretnom slučaju ne smije nikako zatvarati naš pristup ili izlazak na otvoreno more. Prema naprijed citiranim izvodima, izlaz na otvoreno more Bosne i Hercegovine, ako bi se sprečavalo, onda bi se konvencijom, pozivanje na konvenciju, Republika Hrvatska morala dozvoliti pravo izlaza na otvoreno more. Sadašnje stanje
koje dozvoljava da mi plovimo teritorijalnim vodama Hrvatske, je ograničenog kapaciteta iz upravo ovog razloga što se to podrazumijeva kontrolisana plovidba. I to je veliki problem, između ostalog, koji se ovdje treba napomenuti. E sad, ja sam ovdje dao neke svjetske primjere primjene međunarodne konvencije o izlazu na otvoreno more, pa je ovdje od dnu zaliva Akba, koja je dug 160 km, a to je u Izraelu, dato pravo na otvoreno more u Izraelu. Zatim, s obje strane rijeke Hudson između Kanade i SAD ima dvojni suverenitet, upravo rad ovoga. Ili, na primjer, Ruska federacija u Baltičkom moru, a kad bi se primijenilo ovo što Republika Hrvatska hoće, odnosno što nam ne da, onda u tom slučaju Ruska federacija u tom dijelu ne bi imala mogućnost uopće izaći na otvoreno more u Baltiku. I na kraju, najnoviji slučaj, to je spor između Hrvatske i Slovenije, koji je riješen međunarodnim sporom, odnosno međunarodnim dogovorom. Doduše, Hrvatska ne priznaje, ali očito će to ona morati u narednom periodu da prizna, i da dozvoli Sloveniji da izađe na more. Kada bi se izgradio Pelješki most, prije donošenja, odnosno određivanja granica, a očito vi sad vidite da sve se usredsredilo, da se izgradi taj Pelješki most, pa da se onda rješavaju druga pitanja. Kada bi se to uradilo, onda bi Pelješki most predstavljao vještačku pravu crtu liniju koja je suprotna konvenciji koja definiše pravo država na otvoreno more. Tangirao bi teritorijalne vode koje pripadaju našoj državi. Iz razloga što nije tačno i floskule koje se veoma često, pa i kod naših političara Bošnjaka, veoma daju čuti, a to je da Hrvatska ima pravo da gradi šta hoće na svojoj teritoriji. U ovom kontekstu neodređivanja ili nedefinisanja granica između i pravo na izlaska na otvoreno more između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, mi ne znamo koji dio ili teritorij pripadao bi nama, pa je u tom kontekstu bi stup koji bi se tu trebao da postavlja nije više na hrvatskom, nego na bosanskom teritoriju. Pelješki most bi predstavljao nov antropogeni faktor koji se ne bi mogao zaobići u pregovorima razgraničenja na moru sa Republikom Hrvatskom. To je već faktor, gotovo je. Vi tu više nemate vi ne možete više govoriti slobodno prelijetanje. Vi ne možete više govoriti o slobodnoj plovidbi. Zatim, Pelješki most bi činio smetnju namjeni otvorenog mora sadržanog u Međunarodnoj konvenciji o pravu na otvoreno more. Jer one tamo tačke o kojima smo malo prije govorili, zapravo one se ne mogle primijeniti. Zatim, Pelješki most bi činio vizualnu degradaciju turističkoj namjeni Neuma i njemu pripadajućeg primorja. Zamislite kad vi stalno gledate ispred sebe antropogenu građevinu, most. To remeti vizualnu percepciju prirodnog ambijenta. Ne zaboravite slučaj kad je rađen koridor 5C, pa ono južni dio kod Počitelja, onda je traženo da ne bi remetilo arhitekturu Počitelja, da se izmjesti južnije, tako da se ne vide beton. A u ovom slučaju to bi bio most, znate. Zatim, Pelješki most bi riješio drugačije precizirani sporazum između Izetbegovića i Tuđmana u rješavanju graničnog spora na moru, ali koji nije ratifikovan, ja ću u ovom slučaju reći na sreću. Evo zašto. Izvinjavam se. Ovdje vidite prikazanu kartu dogovora između predsjednika Alije Izetbegovića, to bi bila ova crvena linija,
i ona je podrazumijevala da se ova granica sa kopna prenese na morsku sredinu, pri čemu bi ona se uredila ekvidistanciono, što podrazumijeva podjednako rastojanje između susjednih obala, na primjer Kleka i Pelješca. To je ekvidistancija. Problem kod ovoga jeste bio, dakle, ona je neusvojena. Već u narednoj fazi, Hrvatska, kad je trebala da to ratifikuje u parlamentu, odnosno u njihovom saboru, onda su neki od njihovih historičara, pretežno, polagali pravo na rep poluotoka Kleka. Evo vidite, ovo je sad plava ova linija koja je to već razvojila, znači onaj završetak poluotoka Kleka, oni smatraju da je to hrvatski. I dva školja, veliki i mali školj, žutim linijama, pazite, dobro, oni su rekli da to pripada Republici Hrvatskoj. Ako je to tako, onda linija, pazite dobro, ova jugozapadna poluotoka Kleka ide tik u samu obalu, drugim riječima mi ne možemo tu ni ruke oprati. Više nemate unutarnjih voda, uopće. Tu je sad problem. I oni to naravno nisu ratificirali, a ja kažem nek nisu iz razloga ovoga, pazite, da je ovo ratificirano, onda bi ova ovdje linija zatvorila nama izlaz na otvoreno more. Jer i ona nije dobra. I sad na kraju imate još ovaj slučaj, sad odavde prema ovdje, jel, pravi se sad ova, kako se zove, izvinjavam se, ne, odavde do ovdje pravi se sad još i most. Pa je to treći sad problem između ostalog. E sad, rješavanje spora. Rješavanje problema morskog razgraničenja sa Hrvatskom mora se temeljiti na činjenicama okeanografske struke i nauke. To je prva premisija. Ovdje u budućim pregovorima moraju biti ekspertni timovi, a eksperte moraju se birati zaista oni koji su duboko ušli u ovu problematiku. I pravnu međunarodnog prava, ali i ovu oceanografsku problematiku koja tiče se mora, podmorja i morfologije općenito obalne linije. Svaka druga rješenja u najmanju ruku bi bila voluntaristička u korist susjedne države, posebno od onih koji više vole i navijaju za susjedne države u odnosu na svoju. To smo danas čuli na parlamentu. Ovdje se nemate vi šta više govoriti istinu, kad je istina već objavljena. Znači, vi imate hrvatske predstavnike, zastupnike, koji zagovaraju da Pelješki most se treba se graditi i više ga zagovaraju da se gradi nego su sami Hrvati u Hrvatskoj. Voluntarizam, potaknuo floskulom, dobrosusjedskih odnosa nas je nedavno koštala mora, primorja na ulazu u Bokokotorski zaliv. Kada su predsjedništvo, parlament i vijeće ministara Bosne i Hercegovine poklonili 86 km² teritorija i 5,5 km unutrašnjeg morskog pojasa sa mogućnosti izlaska na otvoreno more u Boki Kotorskoj, Republici Crnoj Gori, koja je itekako imala udjela u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, a ovdje se odnosi na dio Sutorni. I u tom sam bio involviran, međutim, naše predsjedništvo mene nije nikada htjelo da primi, bar da i pojasnim o čemu je riječ. Jer Republika Crna Gora nikad i nije imala niti ima bilo kakav dokument da je taj teritorij njen. Osim što je posjedala taj teritorij još od disolucije Bosne i Hercegovine na Banovini. I to je bilo u sastavu Zetske Banovine i taj teritorij nije vraćen, iako je moralo to po Avnoju i Narodnoj skupštini 1946. godine biti vraćeno. Nije vraćeno. Ali nije ni dato. Nije istina da je to Đuro Pucar dao. Nigdje nije potpisano. A naše predsjedništvo je ovo potpisalo. I mi smo tako olako, jednostavno samo predali 86 km² i 5,5 km morske obale i naravno direktnog izlaska na otvoreno more.
Da smo to imali, sad bi bili nam lakši pregovori sa Republikom Hrvatskom, nek što je sad problem. I još jedna stvar, pisao sam austrijskom predsjedniku koji mi je za 7 dana poslao odgovor. A naši predstavnici, odnosno naši članovi predsjedništva i parlamenta mi nikad nisu odgovorili na ovu pitanje. Naravno, predsjednik Republike Austrije je podržao moj stav, ali je rekao vaši političari se o tome moraju saglasiti. Floskule kako Pelješki most ne smije remetiti dobrosusjedski odnose. Dvije države koje čujemo od naših zapadnih susjeda je pretenciozna jer njihove kontinentalna morska obala je duga 1777 km, a otočna preko 6000 km. Možete misliti. Taj odnos prema tih 30 km. Malo je imao. Prema tome nije to pitanje. Nije to pitanje nešto nečega drugog. Izgleda nam da im je to, pa traže još, jel? Pa je o čemu najbolje svjedoči ova karta iz 1999. godine koju sam već prikazao. Dobrosusjedski odnos se moraju se graditi na istini, koja je u ovom slučaju oslonjena na međunarodne konvencije, zakone i zakonitosti, a ne nikako na opstrukcije, ucjene i prevare jednih na račun drugih. Ako nije moguće dogovorno sa Hrvatskom ovo riješiti, onda imaju sudovi za ovo rješavanje. A to su, na primjer, sudovi koji rade po principu da ne mora država tužiti. Može i stranka tužiti, može udruženje tužiti, znate. I da se oko toga tu raspravi. Dosadašnje mlake nikakve aktivnosti predsjedništva, parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine oko problema izgradnje Pelješkog mosta i ne čudi. Kako naši političari ne znaju kolika je površina Bosne i Hercegovine, kada ne znaju koje su joj granice ni nakon preko 2 decenije od sticanja njene samostalnosti. Još se ne zna površina Bosne i Hercegovine. Kako će se znati kad nisu udarane granice? Prvo se valjda udare granice, pa se onda računa površina teritorija koja je omeđena tim granicama. Nije jasno koji su to predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini. Stvarno to nije jasno. Tražili da se mijenjaju gabariti tog budućeg, još po znakom navoda, Pelješkog mosta. Ko je to? Ko je to tražio prije, evo sad kažemo da nismo dali nikad saglasnost da se gradi taj Pelješki most. A neko traži da se mijenja visina i širina među stubom. Zaista me to interesira. Neko je to neko je tražio. Problem mirne uzurpacije i agresije na teritoriju Bosne i Hercegovine je potaknut pored ostalog i udžbeničkom literaturom. Ja ću vam ovdje napomenuti da u sada važećem udžbeniku za 9. razred osnovne škole za djecu bošnjačke većine je u upotrebi udžbenik Grete Župančić koja u regiji mediteranskoj Bosne i Hercegovine ne tretira Neum kao turističko mjesto, pa na taj način djeca koje završi 9. razred osnovne škole upute se na škole radničkih zanimanja ili zanatske škole, nikada neće znati da je Neum pripada Bosni i Hercegovini. To je nedopustivo. Moje upozorenje ministrici Dilberović traje, evo, 5 godina. Napisao, dostavio svim ministrima njoj da zabrani taj udžbenik i još bez uspjeha. Neuspješno. Na ovaj način, malo prije što smo govorili, na ovaj način se dozvoljava uzurpacija ili davanje prostora Bosne i Hercegovine kome god mi, kogod zatraži, a pripremamo već naš narod, znači učenike, da nešto i nije naše. Tako smo do negdje 1965. godine govorili da je Sutorna naša, a iza 1965. godine nismo govorili i sad stvarno se ispalo da nije nikad ni naša. Pa mene između ostalog pitaju, pa zar je to bilo naše? Bojim se da na ovakav način edukacije u osnovnim školama
će djeca zaboraviti, odnosno pitati, pa zar je i neum naš. I za kraj. Da bi odgovorio na ovo današnje pitanje, šta je zapravo Pelješki most u smislu političkih odnosa, kako je ovdje i definirana ova tribina, između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ja ću to jednostavno sa dva detalja odgovoriti. Pelješki most je novo sredstvo, samo je sredstvo za ostvarivanje ratnih ciljeva, jedno sredstvo. Recentne hrvatske politike. Biće još neuralgičnih tačaka u granicama, a to se sve radi, pitajte me, zašto? Zato što granice Bosne i Hercegovine sa našim susjedima nisu ratificirane. Zašto nisu ratificirane? Jer se ovi sa zapada nadaju da će doći do cijepanja Bosne i Hercegovine u korist istoka, a u korist zapada. A mi nećemo valjda biti Kurdi da tražimo referendum sa dio ili komad ove države. Hvala vam na pažnji. Hvala vam, profesor. Imali smo priliku da čujemo zaista jedno kvalitetno izlaganje o pitanju koje je aktuelno danas u našoj državi i u susjednoj, pa čak i u Evropi se zna o ovome pričati. Pa evo imate priliku ovdje da nekoga koji je kompetentan vam odgovori na vaše pitanja, ako imate nešto što želite saznati o ovoj temi. Bilo bi nam drago da ove naše tribine budu tog interaktivnog karaktera, pa evo izvolite i pitajte nešto. Ajde, svoj, ja vidim da imaš ti nešto. Dok oni pita, ja ću samo iskoristiti priliku da onu konstataciju čuo sam kao da željezna zastava još se nije spustila, klati se na Balkanu, ne zna se gdje je istok i zapad. Ja. Da nije to u kontekstu toga. Vjerovatno će to biti potkusurivanja i... Čim se nešto ne riješi za više od 2 decenije, a to se prvo trebalo riješiti, da sam ja bio u vlasti, ja to prvo riješio. Kad kupujete nešto, dijelove teritorija, onda kažete možete omećiti. Morate menjike postaviti, morate ugraditi. A ovdje se granice moraju čuvati. 2 decenije prošle, više od 2 decenije. Mi još ne znamo koje su nam granice. Da li je to ovo što ja govorim, ja zastupam tu stvarno tezu. Jedni i drugi se nadaju da vidi šta će biti, pa da se onda udane granice. Novi memorandumi na istoku, akademiji, podrazumijevaju i to da se ništa ne sređuje u Bosni i Hercegovini. Ja imam jedno pitanje, baš mi nije jasno. Recimo, evo vi ste rekli da nisu ratificirane granice među Bosne i Hercegovine i Hrvatske. A možemo predati tužbu. Kako, na osnovu čega onda možemo predati tužbu i kada tu tužbu mi možemo pokrenuti protiv građana? Veoma dobro pitanje. Da biste pokrenuli neku tužbu, vi prvo morate tražiti da sa susjednom državom uredite granice prema međunarodnim principima. Dakle, evo ova granica na moru, na primjer. Vi tražite od Republike Hrvatske da se definira izlaz na otvoreno more s obzirom na konvenciju o korištenju otvorenih, odnosno morskih voda. Tu država Bosna i Hercegovina nije uradila. Mi imamo dosta problema, odnosno ono što ga mi nismo uradili. Mi onda od Hrvatske trebamo da dobijemo zeleno svjetlo, da kaže formiramo komisije za razgraničenje radi ulaska Bosne i Hercegovine na otvoreno more. To je prva mogućnost koja može biti. Druga mogućnost, neću da to uradim. Nemate pravo.
Za ovo nemate pravo, onda imate pravo vi da tražite, što bi u nas se rekli selamet od međunarodne foruma, odnosno prava i pravnika koji su za to zaduženi. Znači, da bismo mi mogli tužiti, mi moramo imati papir na osnovu čega to radi. Bojim se da tog papira mi nema. Ali nije nikad kasno, treba se nekad krenuti. A ko može pokrenuti onda inicijativu? Predsjedništvo to može pokrenuti. Predsjedništvo može pokrenuti da se razgraniči teritorij Bosne i Hercegovine sa susjednim državama. A možemo mi kao građani peticijama... To možemo, mi možemo, vi znate kako se to radi, ima u zakonu, koliko peticija mora da sadrži da bi neka parlamentarna skupština morala o tome da rješava pitanje. Znači, imamo šanse da im pokrenemo? Pa imamo šanse. Ako se pokrenemo mi. Ima šanse, upravo tako. Ali imate ovdje dosta propusta. Ja kažem, snimaš ti ovo sve. Ja mislim da naši političari se jako loše snalaze u ovakvim situacijama. Da li iz neznanja ove materije ili inferiornosti ili čak trećeg nečeg drugog, najopasnijeg onog podaničkog mentaliteta. Jednostavno, naša politika se ugleda u svemu ovome dekadentna, ne može apsolutno ništa, ni naše granice vanjske da uspostavi sa susjedima i sa komšijama. Prvo je, što je trebalo, profesor, ja se slažem s vama, da se te granice omeđe, kad nešto imate, kad nešto kupujete, kad ste nešto u posjedu, onda morate znati šta je u vašem posjedu, dokle je to, gdje su ti gabariti, gdje su te granice. Međutim, ovo izgleda da je opšti nemar i da je to prepušteno da mogu komadati kako hoće, ali mislim da neće dokle hoće, jer upravo novi bošnjački pokret je napravio jedan zaokret i povratka nazad nema. Mi ćemo da branimo teritorijalni integritet i suverenitet države Bosne i Hercegovine i svih naroda i njene političke neovisnosti. Tako da ćemo mi razmotriti te stvari, vjerovatno ići iznaći modalitete kako i na koji način, da li ići peticijom, što kaže gospođa, ili na neki način da primoramo te naše političare da konačno počnu da rade stvari kako treba. Jer ovo je zaista poražavajuće. Naravno, treba raditi državničke poslove. Nove snage koje budu došle u buduće političke sfere u Bosni i Hercegovini moraju ovo pitanje pokrenuti. Tako je. I to pod hitno. Dakle, ne može se dozvoliti da preko dvije decenije prođe, a da mi nismo ni pomakli pitanje granica sa susjedima. Susjedima to odgovara očito zbog nečega. Nama ne odgovara iz razloga što je to naša država. Jedna jedina. I ovo nove političke snage moraju to uraditi. Svakako. Profesore, mogu li ja jedno pitanje da postavim? Recite mi, molim vas, pitanje sutorine, je li to gotova stvar? Ili tu ima još šansi i prilika da se tu pravda zadovolji onako kako treba, da se to vrati teritoriji države Bosne i Hercegovine? Nažalost, procedura oko određivanja granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore je završena. A ona podrazumijeva da je parlament usvojio tu granicu. Ja ne ulazim u to kako i na koji način je to usvojio, je li to većina, kako je to bilo glasanje i tako dalje, jer tu postoji niz nepravilnosti, ali zvanično ta granica je potpisana, ratificirana. Naravno, sve što je urađeno može podlijegati i proceduri, revizije i da se vidi da li je to urađeno u skladu sa zakonom ili to pravno valjano, znači moglo bi se tu pokrenuti taj postupak? Naravno se moglo pokrenuti postupak, ne može se pokrenuti za bilo šta postupak. Međutim, kod ovoga, sad s obzirom da je Crna Gora ušla u NATO savez, tu će malo biti teže u
vraćanju onoga prethodnog stanja. To je problem. Ali inače, ništa nije zatvoreno, bez obzira što je dogovoreno. I bez obzira što je zapisano, tako dalje. Međutim, ja ovdje moram i dalje reći da sva pravda je bila na strani Bosne i Hercegovine. U vezi dvije katastarske općine koje su pripadali Zeskoj Banovini nekad, a vraćanjem nisu nikad vraćene, a to je Kruševica i Sutot. I to je problem. To je dio teritorije koji zaista pripada Bosni i Hercegovini, iskartiran u austrijskim kartama kao dio Bosne i Hercegovine, isto kao i Neum, Klek. Neum, Klek ostao, a Sutarna i puno bolji položaj izlaska. Naravno, stvar, ja sam oko toga govorio, pisao. Svi su mi doslovno rekli da, eto, to jest to, ali to je politička stvar koja se treba rješavati, to je međunarodno pravo i tako dalje. Pa se pomljala Badenterova komisija, mada i ona bila na strani posljedica. Nije bilo dobre volje. To je najgori problem. Problem ove države jeste što svi oni koji je vode misle da je to njihovo ili da je to ostavština njihove očevine, babove. To je ona konstatacija, daleko je opasnije kada političari i institucije države krše prava nego pojedinci. Vidite koliko to košta. Naravno, košta cijele države. Jeste, ali ja, to je to. Može samo još jedno pitanje, profesor. Velika je dilema u javnosti, a i ovako kod ljudi koji onako to površno možda promatraju. Kako je došlo do toga da međunarodna zajednica odobri Hrvatskoj preko 300 miliona kredita za gradnju tog takozvanog Pelješkog mosta, kada oni krše time, našu mogućnost ili suverenitet na otvorenom moru. Znači, time su u stvari u Evropi prekršili nešto što je naše pravo izlaska na more. A Hrvatska je sigurno aplicirala tamo prema njima nešto, i nije uzela u obzir tu naše pravo na slobodno more. Znači, kako je neko u Evropi mogao da odobri toliki novac, koliko ja znam, to je jedan od najvećih projekata Evropske unije i njihove investicije, i oni su naravno tamo svjesni da je time narušen suverenitet Bosne i Hercegovine. Pa, eto, možda nije vaš direktno ta sfera interesovanja, ali sigurno da nešto znate nam više reći o tome, jer očito da i Evropska unija ima svoje interese, da ne kažem prste u svemu ovome. Naravno, ovo je zbog malog broja informacija u vezi ovoga, onda je mogućnost nagađanja velika. Iz razloga sljedećeg. Mi ne znamo na bazi čega je Evropska unija dala novac Hrvatskoj. Da li je to na bazi ličnog zahtjeva Republike Hrvatske da traži novac od Evropske unije da traži za gradnju Pelješkog mosta. Mi smo svi svjedoci u to vrijeme, mi smo čuli oko toga. Ne možemo da kažemo da nismo bili informisani. Čuli smo da Hrvatska traži od Evropske unije. U to vrijeme se mi nismo baš previše bavili ovim pitanjem. Dakle, evo šta hoću da kažem. Republika Hrvatska je očito tražila kredit. Birokratija Evropske unije je razmotrila zahtjev Hrvatske. Ona, po meni, evo ja ću vam iskreno to da kažem, nije trebala i nije znala. Problem možda u zalivu Neum Klek, a nije imala nikakav papir od Bosne i Hercegovine da stornira tu izgradnju. Razumite što? Nije signalizirano iz Bosne. Nije signalizirano. Prema tome, ja ovdje, bar na osnovu onih percepcija koje ja imam, ja ne mogu sad ovdje optužiti Evropsku uniju. Pa čak i Republiku Hrvatsku.
Jer je ovdje trebalo da reaguje Bosna i Hercegovina. Pravovremeno. Upravo tako. Da je reagovala Bosna i Hercegovina pravovremeno, već vidite, sad se već malo u Evropskoj uniji već se zatalasalo. Nije baš rečeno da će isključivo da će oni dati ta sredstva. Ne znamo. Možda će reprogramirati, možda će natjerati prvo da se dogovori. Ali ne bi ovdje se smjelo podleći ni pritisku da se prvo odrede granice pa da se pravi Pelješki most. Jer u svakom slučaju sad on remeti nešto drugo. Remeti ovaj pravo na naše more. Pazite dobro, remeti. Ali zato ja kažem, prvo treba utvrditi granice. Pa onda ostalo sve sa susjedima razgovarati, dogovarati tako dalje, ali ne na uštrb našu. Ne na našu valjda korist. Mi nećemo tuđi. Ne bi trebali. Imamo istorijske granice. One su više istorijske nego bilo koje druge države u našem susjedstvu. Naše granice. Tu utvrđene su. One su utvrđene kongresom jedni. Znate? Nije to ono što kada juče je bilo. I te granice, pazite, prvi put padaju Banovinama. Pa se reaktiviraju iza 43. pa 45. Pa opet Bosna i Hercegovina, opet tamo doslovno stoji. Doduše u fusnotu, ali nije to važno, Ustav. A Bosna i Hercegovina u granicama Berlinskog kongresa. Prema tome, to je ono što bi se kazalo pitanje. E sad, još jedan put ovo ponavljam, nemamo dovoljno informacija, pa možemo na ovakav način, znate, imati percepcije različite. Bojim se da mi nismo na vrijeme reagovali. Bojim se. Ja vam jako komentar, znači, vi ste ukratko kazali put rješenja tog problema, naravno, znači, kratko prvo granice i sve ostalo, znači. Mene se interesuje vaše mišljenje. Zašto je Pelješki most postao tek aktualan sad? To je skoro zadnji mjesec i po dana, kad za Pelješki most, koliko ja znam, govori godinama već nazad. Recite mi još jednu stvar, naravno, da li za Hrvatsku postoji neko drugo idejno rješenje koje bi zamijenilo Pelješki most? Dakle, mi 2007. godine je predsjedništvo donijelo stav da u vezi Pelješkog mosta. Da prvo treba riješiti granice i vi znate taj stav. 2007. godine. I bilo je još pomaka tamo, određivanje raznih komisija i tako dalje, međutim Hrvatska, vidite, nije odgovorila. Mi imamo, da smo imenovali komisiju, a Hrvatska nije odgovorila komisiju eksperata. Pa je to taj problem koji malo po meni nije dobar susjedski, a poziva se na dobro susjedski odnos. Ovo pitanje vaše, u stvari, vi ste dali odgovor. Zašto sad? To treba pitati one koji su to pokrenuli sad. Ja o ovom govorim, ima 10 godina. Ovo govorim. Da treba riješiti granice Bosne i Hercegovine. Govorim, ima 2 decenije. Prvo je to i drugo sam rekao da odmah treba popis stanovništva biti. Da smo imali odmah popis stanovništva, već drugačije stvari bila. Ajde, da nije to tema, ali je ovo tema. Tema je, dakle, zašto sad? Ja vam ne mogu odgovoriti na to pitanje zašto sad, osim da nagađam zašto sad. A ne bi bilo umjesto. A na kraju krajeva i vi ste tendencijno to postavili, da čujete od mene, mada vi očito znate. Ima i tu politički razloga. I druga stvar ovoga pitanja je bilo kako na koji način to riješiti sa Republikom Hrvatskom. Na način da traži se rješavanje granica sa Republikom Hrvatskom u bilateralnim odnosima. Naravno, zastupničko-parlamentarnim odnosima. A prvo, prije toga, to sve mora pripremiti komisija. Sad ovdje imenovanje komisija mora biti vrlo važno, a vama, gospodine Ćosiću, s obzirom na pretenziju koju imate u političkoj sferi, i nek vam bude sa srećom, trebalo bi strogo voditi pažnju ko u komisijama dolazi eksperata za ove oblasti. Jer mi smo imali za Sutorinu članove ekspertskog tima katastarskih, koji su doslovno bili pod utjecajem političkih sfera.
eksperti ne bi smiju biti pod utjecajem političke ličnosti, bez obzira bilo koje provinijencije. To je problem. Jer doslovno kad smo mi imali raspravu u Skupštini, ova razna udruženja između ostalog, znači udruženja građana koji traže da Skupštinska komisija to raspravi, pa smo mi tamo, moje udruženje je odnijelo i separat o sutorini koju smo mi napravili, dakle u obliku brošure za naše sve ove parlamentarce, pa smo i to dali. Tad nama, to je instruiran sastanak bio, vodio ga je Željko Komšić, onda predstavnik, odnosno on je bio šef poslaničke grupe za pravne odnose i to je bilo instruirano, znate. Ko će kad govoriti, šta će govoriti, ko će na kraju govoriti, znate. Koliko će ko govoriti i ostalo, a uvodničar svega toga je bio, nismo mi bili, nego je bio onaj šef Komisije za razgraničenje sa Republikom Hrvatskom i katastra, to je, sad da ne imenujem ko je. Problem, znate. I tu vi doslovno vidite da neko daje nekom nešto. Pazite dobro. Rad dobro susjedskih odnosa, a danas učestvovali u agresiji na Bosnu i Hercegovinu zajedno sa Republikom Srbijom. I umjesto da kažu u reparaciji, izvolite, mi smo počinili, izvinite, oni još nama uzmaju. To nigdje ne ima. Granicu ili ima još teritorije Bosne koji nije ovako granicu? Ima još, pazite, ja smatram da ne ima. A s obzirom na ono što oni govore kuda granica ide ima. Imaju pomunju. Problem. Znate. Biće tih problema očito, a bit će problema i sa onim, kako se zove, Srbijom. Između ostalog. Vi znate da imate jedan dio pruge Beograd-Bar na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pa tu traže razmjenu neku i tako dalje. Znate, to sve treba rješavati. Puno je tu poslova, nezavršenih poslova, u drugim riječima otvoreni radnje koje nisu završene, nažalost. A mi, ja ću vam još nešto reći, mi smo ukinuli ili dokinuli Geodetski zavod. Ja sam predlagao da to bude, da preraste Geodetski institut i kartografski. Mi nemamo nijednu sad kartu reambuliranu od 1975. godine karte 1:25.000 nemate i novirani. I sad kad biste vi ovdje nešto projektovali da pravite, uzmete prema karti, dođete na teren, sravnite, nema nikakvih nema korelacija. Vi zapravo imate zgrade na onom putnoj trasi kuda se projektovali, na primjer, plinovod. Kuda se vodovod projektovali, ili telefonsku liniju, i tako dalje. To su problemi. I umjesto da to radimo na reambulaciji karata, da ne damo da nam zastarijevaju ili nestaju toponimi Bosne i Hercegovine, oni naši, jel? Iz sela, iz zaseoci, imena i tako dalje, vi imate sad da se to i to uništava. To je zastarjelo, to je anahrono, znate, ono je neiskoristivo. I umjesto da oko toga se razmišljamo, raspravljamo, mi raspravljamo sad u stvari, bavimo se posljedicama. Posljedice su ovdje žestoke. Znate, kad neko vodi državu, onda je mora voditi strogo pravno. A ovdje kod ovoga vi morate prvo znati koje ste međe, koja je površina, koji su ti sad imena, toponimi, a oni sve promijenju. Toponimocid je u Bosni i Hercegovini jedan od cidova koji je ovdje izvršen agresijom na Bosnu i Hercegovinu. Nije samo tamo genocid, urbicid i šta znam, ovo toponimocid je izvršen. I to žestok. Zatrana su brojna nazivi sela, zaselaka, puteva, puti komunikacija, planina, padina, pećina, ne znam čega sve ne, preimenovan i tako dalje. I oko toga ste malo brinuti. Ja sam 3 puta pisao nekim zvaničnicima da bi se trebalo Geodetski zavod ostaviti,
restrukturirati ga i pretvoriti ga u geodetski institut i kartografski institut. Znači geodetski i kartografski institut i da se tomu rade topografske karte, planovi i tako dalje. Međutim, to je sad dignuto kao na državni nivo gdje državni imate katastar i u tom državnom katastru sad ko radi, vi to možete se obavijestiti oko toga da ja sad ne govorim. To su problemi, to žestoki problemi. Naravno, ovo sve ja sad napominjem šta bi trebalo pospremati, odnosno šta imati na umu i u predizbornim aktivnostima, svakako. Ali naravno i aktivnostima koji dolaze u kontaktima, ličnim kontaktima sa biračima, sa običnim građanima, ljudima i tako dalje, da se ukažu i detektuju i problemi koji su veoma značajni. Tražiti i ustrajati u to. Naravno, i sad ovdje iz rakursa o kojem vam i ja sad govorim, ima najmanje 10 tema koje se mogu ovdje prezentirati, ali koji su toliko aktuelne teme i koje su goruće teme, a za državu veoma bitne. Ja mislim da su naši ovdje i ovi sudionici bili nadmudreni od hrvatske strane, jer su oni njih kao pitali za te gabarite mosta. Uopšte počeli su da pričaju i da involviraju te razgovore, kako bi ovi rekli, pa nije sad ta visina nama bi odgovarala, druga, međutim ovdje ne odgovara uopšte most da ide. I to je ta, mislim, greška koja smo mi nasjeli, a uvijek to bavimo se posljedicama, nikako da idemo korak naprijed, nego uvijek 2 koraka unazad. I onda to je teško, znate, kad imate ljude koji su na čelu, koji vode ovu državu i koji tako se ponašaju maćehinski, kako bi rekao, prema svojoj domovini, zemlji, koji daju u bescijenje to bogatstvo, onda mi moramo daleko veću snagu imati i energiju da to sve vraćamo u ono stanje. Tema koje su bitne za državu, sigurno mi ćemo analizirati u narednom periodu još neku srodnu temu o ovome staviti na dnevni red, pa će nam biti čast opet da pozovemo gospodina Muriza da nam približi tu materiju. Ja vas pozdravljam sve i selamim, hvala što ste odvojili vrijeme i nadam se da ćete i u narednim nekim našim programima doći da sudjelujete. I evo dao bih riječ predsjedniku da vas... Hvala Ibrahime. Da vam se obratim. Ja hoću posebno da se zahvalim doktoru, profesoru Murizu Spahiću na ovako kvalitetnom izlaganju i poučnom izlaganju. Želim da kažem da smo mi, Novi bošnjački pokret, planiramo u kontinuitetu raditi ovakve tribine. Sljedeća tribina bi trebala da bude bosanski jezik sa predavačem, uvaženim akademikom Dževadom Jahićem, a ujedno hoću još da kažem da Novi bošnjački pokret želi da okuplja intelektualnu elitu, da razgovaramo o svim bitnim temama i gorućim u ovom vremenu, kako bi donosili odluke i zaključke koje će nam zaista biti od koristi i koje će konačno ovu našu dragu domovinu učiniti otpornom na unutarnje i vanjske udare. Nama je čast što je profesor Muriz bio večera sa nama i zahvaljujemo mu se od srca i nadam se da nećemo završiti samo sa večerašnjom tribinom, da ćemo nastaviti u kontinuitetu naš rad i naše savjetovanje. U stvari, ako želite da obezglavite jedan narod, jednu državu, onda tu intelektualnu elitu treba skloniti, ukloniti i zatvoriti im usta da ne mogu da pričaju. A mi upravo ćemo raditi suprotno i davati šansu i priliku ljudima koji nešto znaju i koji hoće da kažu. Nama trebaju hrabri ljudi i odlučni ljudi i da iznose svoja mišljenja i da se bore za ta svoja mišljenja. Toliko hvala vam najljepša, posebno vama koji ste došli da poslušate ovu tribinu, ako Bog da, pa i sljedeći puta da se odazovete pozivu. Zahvaljujem se.